Kani gade ka pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kani gade ka kunhon jong ka Central Executive Committee jong ka Seng Neutrap Youth Council, kabah po ka jelam jong General Secretary ba Roy Kuparson Ram. Ha ka jingi kendo bat kinong patai kubor, henne ka sngi ka khat neutrek mentau bana risau, arajar khat pra, kalapan pau ya ka jing lingo ba Tnad Forest and Environment jong ka sarkar jela Meghalaya kam shamnala ban ai ya baro ki Jubab balapan jing tep dakane ka seng lingba ka an ka hok ban tep lani ka right to information ha ka bayday bat ka Pisa ka bala ai da ka company Lafarge Mining Private Limited Tnad Forest and Environment jong ka sarkar jela Meghalaya ha bakran ha kinong patai kubor u General Secretary jong kani ka seng u ba Roy Kuparson Ram mulai thu baha ubnaya yong jong snam arja khatwei ka yeng shari baha khledo jong kari India ka Supreme Court kalapemi ya ka hukum baga company Lafarge Mining Private Limited kaliban siyo ya ka Pisa Tnad Forest jong ka sarkar Meghalaya kabakot sanposan Klur tingka lengkat kasut khandai persen man la usnam kabadai nadu ka shiterek jong banaya yong jong usnam arjar nyo halor kani ka hukum jong ka Supreme Court habapan jing tep katkum ka RTI pelapan ka HYC na Tnad Forest and Environment jong ka sarkar jela Meghalaya ka jingkali kalong baga company Lafarge Mining Private Limited kalap siyon ya kani ka Pisa bar ka Jubab na Tnad Forest kalong baya kani ka Pisa ka company Lafarge kala siyo ha ka khatsaw tere ibnaya yong jong usnam ajar sipo kabakot nyo po Klur rew lak sapu prahajar praspa khnai pulai tingka hakba lakan thop langro ya kasun haka RTI jong HYC labo jing keliru baya kani ka Pisa labo em haka account bayo sun bala panokam ne em kat kum ki kendon hakba dai ban pelot ya kani ka Pisa hakba sumar bat pene persa yaki klau kitab jong ka jela handai halor kani ka jing keliru ka Tnad Forest kam shamnala ban Jubab kani ka Pisa NPB kum gani ka raj Supreme Court ke ong gani ban pentri kam kat kum ka kampa guidelines ka krensha ba ya ka Pisa ka bayo nang ba lakalong NPB lakalong ba nang bata compensatory afforestation ka biodiversity bu kunta terter kini ban pentrikam na banta ban penya pensa ya kamaria na jingjot pat ki kam ki bede ban penya pensa ki khlau kita ne ka belum ngolong bakani ka office PCCF don jingtep lani kim ajingtep yangi kat no gadon hai pener kam ki Pisa ti halo kani kanorem na kaliang ka jongi ni la file ya ka complaint menen ka Andrew Tarik menen nila file ka complaint bat ka Meghalaya State Information Commission hakabang nila bentep ya State Chief Information Commissioner mana kalian kajongi nila file ka RTI kani ka office ng PCCF dari kalau balunga ba uniu kani ka office kam adjective yang kani ka phang ban nila karpa ya ka Meghalaya State Information Commission bahkan sim action bahkan initiate proceeding persya yang UPIO jongka Principal Chief Conservator of Forest ng Meghalaya. Teknang bantip yang ini nak kalian kasi ngin file kani complaint kanungkot tangka ni ngin sa ship sikwe kila kilenti da sinama kani kani garay ng Supreme Court barkaan kalau adon husnam anja khandriu ka Ministry ng Law and Justice kala permit ya kuwi ka an ka Compensatory Afforestation Fund Act ya ka NPB ka haplang ni bahang nila krensya ba ya ka NPB de bale umno bahang ni ka aga la krensya ba ya ka Pisa ka bade ka NPB de banbu haka account ka banyo interest kung bolong mata setir ka jongi untuk hanudo di benang kami ni Pisa ngim keno ya ka Forest Department ne ya office ng PCCF pati benang kam bakla dai kani jing bang ai pa Jubab ka jongki yangi baki pentri kampung do Pisa ka penbu ka jing ngo ala kani Pisa ka dangdon ne kam don show ne kila benang kam bakla